NAS ili Network Attached Storage je uređaj za mrežno skladištenje podataka, što se jednostavno može iskoristiti kao centralizovano mrežno rješenje za čuvanje različitih podataka od fotografija, videa do klasičnih Office dokumenata. Synology Disk Station DS220J je ulazni model NAS uređaja dizajniran za kućna okruženja i jednostavno i intuitivno pohranjivanje i dijeljenje svih vrsta dokumenata. Kućište od bijele sjajne plastike izgleda atraktivno i jednostavno će se uklopiti u mnoga kućna okruženja. Skidanjem kliznog poklopca pristupa se unutrašnjosti koja omogućava instaliranje 2,5 ili 3,5 inčnih SATA diskova, a uz njega se isporučuju i šarafići za njihovo učvršćivanje. Pokreće ga 64-bitni četverojezgreni procesor uparen sa 512 MB RAM memorije. Prisutni su još 1 gigabitni Ethernet port te 2 USB 3.2 porta. Putem findsynology.com web adrese i web assistant procesa čak i manje iskusni korisnici neće imati problema sa podešavanjem i puštanjem u rad ovog NAS-a. Pored niza RAID konfiguracija diskova, jedna od prednosti Synology NAS uređaja sa više disk slotova je podrška za Synology Hybrid RAID. SHR omogućava povezivanje diskova različitih kapaciteta i povećanje prostora za pohranu bez potrebe za ponovnom izgradnjom RAID-a, a osigurana je i funkcionalnost sa jednim diskom kako bi se zaštitili podaci u slučaju kvara nekog od diskova. Kao i najbolji Synology NAS modeli, DS220J koristi isti odličan web-bazirani Synology Disk Station Manager operativni sistem, koji zbog svoje fleksibilnosti omogućava mnogo toga. Ugrađeni Package Center omogućava instaliranje aplikacija dizajniranih da zadovolje različite potrebe korisnika, od kreiranja samih sigurnosnih kopija, korištenja uredskih aplikacija ili pretvaranja samog NAS-a u multimedijalnu biblioteku kroz Audio Stationa za muziku, Moments i Photo Station za fotografije ili Video Stationa za video i filmove. Sve ovo funkcioniše sa podrškom na različitim uređajima i platformama, kao što su Windows, Linux, macOS, Android ili iOS. Pored toga, ovaj NAS može biti i odličan lični cloud server pomoću Synology Drive server aplikacije koja omogućava pristup ličnim arhivama podataka putem internet konekcije bez obzira na lokaciju. Synology Disk Station DS220J NAS uređaj dostupan je uz podršku i servis putem lokalnih distributera, a više informacija možete pronaći na linkovima koji se nalaze u opisu videa.